Gak tahu bapak di sana. Ayo bapak. Bapaknya sini pak. Bapak siapa kita kenal bu? Bos Galon. Bos Galon. Ayo silakan Bos Galon. Bos Galon, Bos Galon. Ini rencana ke Bos Galon aja. Rumah tangga bebarengan aja nanti awan bengi keluyuran balik kolesu nang korek angin alasane diajak batur malaikat Bos Galon. Bos Galon, Bos Galon. Aja Bos Galon. Bukan bisa sampeyan entok telake. Bulan rima bukakan wis kudune. Bahani anggara kaya sing gini. Tetap baik gawe
dijengking. Apa nasi dijengking?